Il-kumpanija Go tinsab għaddejja b'investiment ta' 100 miljun euro li se jara sistema ta' fiber optic fi djar f'Malta kollha sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Sissa s-sistema tal-Go qed toffri dan is-servizz li minnu d-dejta tgħaddi bil-veloċità tad-dawl f'75% tad-djar residenzjali u 80% tan-negozji f'Malta. Dan intqal waqt żjara li saret mill-Ministru għall-Ekonomija, l-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri flimkien ma' delegazzjoni mill-kumpanija Go waqt li kienu qed isiru xogħlijiet fuq din is-sistema f'Ħalluqa fejn qed tiġi installata din it-teknoloġija li taħdem permezz ta' wires li jkollhom il-ħġiġ fihom biex aktar tard jitneħħew dawk tradizzjonali tar-ram. Il-kap eżekuttiv ta' Go, Nikhil Patil, spjega kif illum l-internet sar parti essenzjali fil-ħajja ta' kuljum, b'mod partikolari wara l-pandemija li komplet titfa' dawn fuq l-importanza tat-teknoloġija. Għalhekk dan l-investiment se jkun qed jagħmilha possibbli biex il-konsumaturi jkollhom netwerk b'saħħtu tal-ogħla kwalità. Go is the only investment in Malta which actually has made a network which will enable us to get fiber to every home. Today is a big day for us because almost 75% of our homes and 80% of home businesses in Malta have this technology. By this time next year, all of Malta will have access to this technology and network, which means Malta will be among the top 3 or 4 countries in EU with 100% fiber coverage. Min-naħa tiegħu il-Ministru Xkembri nnota kif dan huwa eżempju ċar tal-fiduċja li s-settur privat għandu fil-viżjoni ekonomika tal-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela li qed jenfasizza biex pajjiżna jagħmel il-qalba diġitali u ambjentali. Dal-investiment isir mill-privat imma xi kollhom fiduċja fil-politika ekonomika tal-Gvern li ħadd kompli tespandi u ħadd kompli tkabbar speċjalment f'setturi teknoloġi. U kien għalhekk li allura meta tara investiment ta' 100 miljun euro mill-kumpanija Go ftit tal-ġranet ilu ħabbarna l-istess kumpanija privata oħra 50 miljun euro investiment fl-infrastruttura teknoloġika ta' pajjiżna turi li dan il-messaġġ tal-Gvern qed jintlaqa u s-settur privat allura għandu fiduċja. Il-Ministru Xkembri nnota wkoll li dan l-investiment ikompli jibni fuq statistika pożittiva ferm li turi kif pajjiżna u l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandu servizz tal-internet b'saħħtu mal-pajjiż kollu fil-waqt li s-sistema ta' e-government tal-Gvern Malti ukoll il-aqwa fl-Unjoni Ewropea.